Yes, nizere ko mumeze neza bakunzi b'urubuga rw'imikino hano ku muyoboro wa YouTube channel bita Ogino TV 7. Ngaya amakuru akomeye cyane mu rubuga rw'imikino ku kipe ya APR FC, aho iyi kipe ya APR FC rwose yeretse ikipe ya Marine ko nta mwana wihagarika ku kabare, ndetse kandi ibi bitego rwose abasore bacu bagera muri babiri, dore ko mu minota mu gice cya mbere rwose abasore bacu bahise babikora, ndetse no mu gice cya kabiri nabwo bahita bashyiramo ikindi gitego. Si ibyo gusa kandi mu kipe y'Amavubi nayo ikaba yafashe urugendo yerekeza hariya mu gihugu hanze kugira ngo ije kwitegura match, ndetse n'ikipe ya Pyramide ikaba yaraye itwaye shampiyona bita Egypt CAF. Iki ni igikombe rwose iyi kipe ya Pyramide yaba yatwaye bwa mbere. Uraza kumenya ndetse n'andi mateka aranga iyi kipe ya Pyramide igiye kuzacakirana n'ikipe ya APR FC, ndetse imyitozo yo iracyakomeje, dore ko iyi kipe ya APR FC yari irimo ikorera imyitozo ku kipe ya Marine, ndetse kandi umutoza Darko Novic akaba akomeje kuvuga ko nta kabuza rwose ikipe ya Pyramide biteguye ko bazayitsinda ibitego 2-0, ndetse kandi na chairman nawe akaba ari mu basirikare Perezida Paul Kagame yahaye ikiruhuko cy'izabukuru. Ese uyu chairman arakomeza kuyobora iyi kipe ya APR FC cyangwa se haraza undi chairman? Turacyategereje rero, ndetse kandi waza gusobanukirwa ku 5/5 mudushyigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tubane namwe mu makuru agiye atandukanye genda tubagezaho umunsi ku munsi. Ngaya amakuru akomeye cyane mu rubuga rw'imikino mu kipe ya APR FC. Yari match yaryohewe n'amaso abakunzi b'iyi kipe ya APR FC, aho bose ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye bari bahagobotse baje kureba uko biraza kugenda hagati y'ikipe ya APR FC ndetse na Marine, dore ko wari umukino wa gishuti wabaye kuri stade, aho rwose ibintu byagenze neza. Umusore wacu Arsene ku munota wa 11 yahise akubitamo igitego cya kindi cy'umwotso, dore ko uyu mukinnyi yigeze guhushwa penalite hariya mu gihugu cya Tanzania, anariyo yatumye iyi kipe isezererwa, ariko ibyo ntabwo twabimurenganyiriza, ahubwo niko Imana yari yabipanze. Uyu musore rero akaba yerekanye taraye ko rwose bamuvanye muri mukeba ko ashoboye, ndetse kandi atacita ku magambo ya mukeba. Ikindi gitego rero cya kabiri cyabonetse mu gice cya kabiri, aho ku munota wa 48 Victor Mbauma yahise akubitamo ikindi gitego cy'umwotsi cyane rwose, ubundi intsinzi tuba turayitahanye, aho ndetse kandi Marine yaje gutsinda igitego kimwe gusa, ndetse kandi ibingibi bikaba byatumye imyitozo yacu tuyikora neza ku kipe ya Marine, dore ko twaba turimo twiyibutsa match kwibutsa ko iyi kipe ya APR kuri tariki ya 14 igiye kuzahura n'ikipe ya Pyramide. Ese iyi kipe ya Pyramide igiye kuzacakirana n'ikipe ya APR FC ifite ayahe mateka? Reka duhere muri uyu mwaka. Iyi kipe rero ya Pyramide yaje gutwara igikombe cya Egypt CAF, aho yagitwaye itsinze igitego 1-0, ndetse kandi ngo iyi kipe impamvu yagitwaye nuko Al Ahly Benghis itari irimo
dore ko ngo iyo yivanyemo mu mikino igitangira, ndetse kandi ngo iyi kipe ya Pyramid akaba ari bwo bwa mbere yatwara iki gikombe, ni nk'amateka yanditse, ndetse kandi ikaba igiye kuzahura n'indi kipe ikomeye cyane ariyo kipe ya APR FC. yo rwose ibikombe yagiye itwara ni ibikombe byinshi kandi turizeye ko intsinzi tuzayitahana cyane rwose. Chairman w'ikipe yacu ya APR ubu ngubu bakaba bamushize mu zabukuru, ndetse kandi tukaba dushobora kubona undi chairman mushasha. Ese mubyiteze mute? Nakagaruka rero mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, mudushyigikira mukanda subscribe mu makuru y'imikino.